ke badiri ba boitekanelo ba feta 227 ba ba ikwadiseditseng lenaneo la moento la legato la bobedi la sesonke mo bokhutlong jwa ngogola. Ba entilwe ka moento wa tlaleletso wa J&J go latela go entiwa ka wa J&J go sa le gale. Matla a moento kgatlhanong le seelo sa batho ba ba amogelwang kwa maokelong se ile sa oketsega go tswa go diperesente le 63 go ya go di le 84 ka ntlha ya fa moento o fitlhelela dipholo tse di ikaeletsweng. Beke eno lefapha la boitekanelo le itsisitse fa batho go tloga go dingwaga di le 18 ba ka kgona go bona moento wa tlaleletso o farologaneng le o ba entilweng ka ona. We do have more evidence now around the safety and efficacy of the heterologous boosting. There have been some changes in how these vaccines are registered with SAPRA. And finally, it was a move to increase access to booster doses because we know that some vaccination sites only stock one vaccine. We know that in our population, we have many young people that make up a very large proportion of our population. And so the coverage rates in that group do remain relatively low. Bao ba entilweng mo tshokologong ya labobedi ba tlhagisitse maikutlo a a farologaneng ka ga moento wa tlaleletso. I came here to this clinic and I have vaccinated and then I took Johnson & Johnson. And then they explained to me that there's going to be a booster that I have to take after 2 months. So I'm ready to take it again so that I'll be like off from other infections or diseases. Puso ya re e tlile go itsise dikgato tse dišwa go rotloetsa bašwa gore ba entiwe. Ofentse Stimo, SABC News, Pretoria.